Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa te Hebreo Kapitulo 10, versikulo 24. Panunutan tayo no kasano ti panagtitinulong tayo, iti panagayat ken panangaramid iti naimbag. Papagayam, inta itinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya? Si Murot iti sabali a babae ti asawa ni Jane? Wen, dayta ti pag-iistoryaan da ita dito'y barangay. Mabainak paikit din arumwar, tadamag-adamag dagiti chismosa di taruar. Ay, daytan tumat ngamin kat. Nagapuradon tumat ngamin anak ki asawa ni Jane. Anya ita tinapagteng iti biag na. Hamba siya anak nga rod iti dayjay nga adem, tababasit pa'y dagiti anak na. Kat, kasano ita ti panagbiag da nga agiina? Diyak mo Ay, ala, mapan ko ida sa rungkaran. Alaam nga rodon ta ibagas kan si daan, itad mon kadakwada, awan kanot maisaang dan. Ay, kaasi damot nga rod no kasta. Mapanak ko nga di balay da tatang kan manang, no sanda nga impawit kan katibagas kan si daan, manang. Agpudno ka man kanyak, Jane. Pinanawan na kayo kaditi asawam? Uwan nga rod, manang. Si Murot iti babae na. Kat, kasanon ti panagbiag yung agiina. Diyak ka mo, manang. Ay, si kantumot ngamin. Sukir ka. Binagbagaan da ka idi asaan ka pa'y ama ki asawa. Taagad-adal ka pa'y laeng. Ngam anya ti naramid mo. Nakitaray ka iti dayjay a lalaki. Manang. Di kagsangit, tapod no ti bagbagak. Anya nga ita, dandani di mo pa yan masagay sa iday tabuk mo. Gapo iti rigat ti panagbiag mo. Oray agsangit ka ita, awanin di mon maisubli ti napalabas. Hay, agnanayon kan nga agrigrigan. Bakit? Naitid mo ka din jay bagas kan si daan da Jane. Wen, inala ni manang na, taimay itay dito'y balay. Ay, kaasi matday jay nga anak ta. Basol na, sukir mo't ngamin. Inununa na tinakiasawa, ngam ti panagadal na. Kita dagiti kakabsat na. Nagsasaya at tibiyag da, tadiadal da. Saan mo nga ikumpara ni Jane kadagiti kakabsat na? Apay ko maasaan. Ginasgastusan ta ide iti panagadal na. Nagado tilon ko, idi mangisurusuro akpay laeng, tapno makaadal. Ngam anya tinarapid na, nakiboy-boyfriend. Ay na, bakit? Napalabasan day ta. Saan amabalin ajak lagi penlakay? Gapo iti kinatangken ti ulo na, iso apuro pa nagtuok, ti mapaspasaran na ita. Naimbag amalam mo, manong. Kunapon ka. Si kajay bagbaga jay staff ko abisita. Bisiyak ita ading. Kas makita met, nagabsuon lagi ti pitirma ka papeles. Si kagayam ti chief engineer, manong. Nagmayat kan, naglamiis dito office mo. No nagadal ka kumamat anasayat. Saan nakaasi ita ti biyag mo? Wan nga rod, manong. Dakkel ababawik. No apay asaan ko nga inyulo ti panagadal ko. Anya ti umay baga? Mabainak ko makan ka, manong. Ngam, umayak ko maumutang iti kwartam. Awan ngamin igatang ko ti gatas lagi ti anak ko. Jane, aya. Bayadak tungot lang nga da kwartak, manong. Saanen? Alam ti dugas o. Umanay mo't siguro daytan. Manong. Wen, umanay daytan. Nariga ti agbirok iti kwarta ita. Agyamanak, manong. Ala, agawid kan. Magmag na akong ama panili tiyandaan. Isupay ti pagpletek. Uray maarbisan akong Darasat ti magna. Ang mga noogsang sangit ang dagiti anak ko ngayon pau-awer ko kada tatang kan, manong. Jane! Jane! Asin? Ha? Ni Uncle. Katay ay banak. Makilugan ako itilugan na. Tagpa ituludak edi tiyandaan. Uncle!
Imbagtada kayo, Uncle. Nabasbasakan samot kan. Wan nga rod, Uncle. Mabalin ka diti agpaitulod iti tiyandaan. Gumatangak kong maitigatas dagiti anak ko. Ay katuna, nagawid ka din. Madamdama pa'y, Uncle. Sige. Gumatang ka, taurayan ka iti palengke. Talaga, Uncle? Katuna, talagang matabaybayan ka mabasa. Agyaman ak, Uncle. Naganos ka. Nakaturog ang dagiti anak mo. Pinaturog may kanitatang mo. Agyaman ak iti panangaywan nyo kadakwada, nanang. Anya nga'y dagitagin at gatang mo. Naggrocery ak, nanang. Kunak man atas laang timapan mo gatangan. Inikanak ngamin ni Uncle iti kwarta, nanang. Ha? Asino nga Uncle mo? Ni Uncle Renato. Nakita na kamagmag na iti kalsada. Sinardangan nak kat intulod nak diti balayo. Ay na Jane, di ka lamabain. Dimawat ka siguro kan kwa na iti kwartaan niya. Ha? Ay, saan, nanang? Iso tinangtad. Inikanak iti sangaribo. Ni Manong, inikanak mat iti duagasot. Ay, tila pagdaw-daw atamon. Kababain unay yan. Nanang, kas kala nakakaasi unay ataon, Jane. Tatang, agawid kaming kadagiti apo ko yo. Agyaman nakiti panang bantayo kadakwada. Riingak ka di idan. Ay, siyaktong tatang. Ang mga noogsangit da, no didak makita. Ada kwartam. Tatang. Nangagkaw te saritaan yo kaninanang mau. Puno ka di at tinulungan na ka ni Uncle mo Renato. Wan, tatang. Nasingpet, kan managtulong at talaga ni Uncle mo Renato. Uray no na nga aton ti posisyon na di ta kapitulyaw. Napakumbabalat ta. Kan nakasagan at tumulaw, kadagiti kakabagyan na. Jakmat di maudawat kan kwa na, tatang. Inikanak matlat ta. Amo na nga may nakasapulam ti kwarta. Ay, mabit lang Alaam da ito isang aribaw. Taimbag lang ay gatang mo iti kasapulan dagiti anak mo. Ago nga tumanan ni nanang lumaamuan na, tatang. Apay nga mintay bagam kan kwa na. Pensyon ko da ita. Hanggang mas kasapulam. Isungaytad ko kan ka. Ala. Riinga mo dagiti anak mo. Taagawid kayaw na. Tanay. Sumip nga tan. Sige, kasta. Ispoil dem day tanga anak mo. Tad-adda pa'y ngagbalin asuker. Ay, di ka lamasyan iti anak mo. Takas tamat ti bagbagam. Asino kumatim ang tulong kenkwa na. No saan ada tayo? Barwam! Bayam ngagtuok, tapno amuna tirigat ti biyag kat makasursuro. Awan ano ruruamom nga ikikan. Di saanan ngagsalukag. Ay na, babasit pa'y dagiti anak na. Kat makaamumutan Imbes nga daigatang itinaimas asidaan, awanan. Taintad mo matan iti anak mo. Mangilambong kalatan iti ugot ti kamutay. Taisun ti sidaak. Si kapay ket di itandag sakripisyo. Imbes aragragsakam ti panagbiag mo itata nag-retire kan. Ayabak kumamot ni Jay nga umay mangan dito'y kalukluk at restaurant. Ngam amok to matlaang asaan na akaya, ta saan na amapanawan dagiti anak na. Kat inayabam lata kuma, tapno makapangan mo't itinaimas. Kaasi mo't na dya kabsat mo. Isumot ngamin. Dumaw dawat sa apayan iti kwarta kadagiti kakabagyan tayaw. Anya? Inaramid na dayta? Dilagbainan? Ay, huwag nga rod Anya laang ganti maibaga dagiti kakabagyan tayo. Baybayan tayo ni Jane? Natangken ba't ngamin ti ulo na? Asino akabagyan tayo ti dimawatan na ititulong, nanang? Ni kano uncle mo Renato. Ay, nakababainan. Dayta nga rod ti bagbagakan kwa na. Asaan akanayon ama pandumawat iti tulong kadagiti kakabagyan tayo. Katuan, sana bali,
Inakto ka sarita. Siyak ti mababain iti kasta nga aramidan na. Jane! Jane! Adak di likod manang. Adda ka mo't gayam di tang aglablaba. Wan manang. Nasayat man ta nakapasyar ka. Ada meeting mi kadagiti office mates ko. Dita hotel nga asidag diti balayo. Iso adim magasak. Kasta ka di manang. Ay, nagmayat matanday ta uniform mo. Bagay mo launay. Kan, day tabag kan sapatos mo. Agpadpada da iti kolor. Kastoy ka kumamot no nagadal ka. Ay. Jane, dimawat ka kadi iti kwarta ka ni Uncle Renato? Ha? Saan ano asino laditan ti pagdawdawatam iti kwarta? Di ka lamabain. Saan na ka dimawat manang? Nagdisnudo anang itad. Oray pay, sa dino ti ayan ti pride mo. Ik-ikan na kami lang, iti pakaibabainan. Kasapulak ngamin unay manang. Amumot ababasit pa'y dagiti anak ko. Kan pinanawan na kami nilakay ko. Kat, dahitan ti rason tapno agpalimos ka? Manang. Oh, di ka agdo mo kakasta. Akas ka lang nakakaasi. Mabalin ka di at tulungan nak. Ngagbiro kiti trabaho. Tulungan ka? Taapay, kasano ka kumamatulungan? Kat di ka pa'y nakagraduate iti high school? Pangisar ka kumakan ka? Oray para linis, wano para laba manang. Ay, college graduate dagiti para linis iti opisina mi. Ada pa'y certificate da No nagadal ka kumaydi, adayo ang mapagtag mo ti kastoy akariga ti panagbiag mo. Manang. Inakon. Katne, laglagi pom dya imbagakan ka. Di ka dumawdawat iti tulong kadag iti komporme at tao. Kabagyan tayo mo't Uray pay! Kababain! Tunggal umayak diti balayo. Madakamat latta day ta nakakaasi abiyag ni Jane. Makaumamot adengdenggan tatang. Apektado at takabsat yu kat ngaraw. Ay naapo diyo panunutan day tatang. Ay, natanganan. Adan umno panunot na. Apay, di lamabalin na tulungan yaw. Anya kuma may tulong ko. Kay sumot tinang pili iti kastabiyag na. Adda posisyon mo di opisina yaw. Mabalin siguro ay kami ti trabaho na. Saan la asyak tagdesisyon di opisina tatang. Adda pa'y mas nangat nga itong iti siyak. Kan may sa, naman mabalin ko nga indoors. Anya kumanga, iti kwalifikasyon na. Saan mo't anak kaadal? Awan mo't training na, Iso nga anusan na, ti kastabiyag. Agbiro ka iti pagtrabahuan na. Tapno mapagadal kan mapadakkel na, dagiti anak na. Uncle, umunag kayo. Kunaklakit din no saan ka masangpatan dito'y balayo ita. Ada, dito, Uncle. Ay, pasensya kayo Nagwara to'y balay mi. Agtugaw ka, Uncle. Sanak matkit di ngagbayag. No kadi agtrabaho ka, katad mga awir ka dagiti anak mo, Jay? Uwan, Uncle. Ipamuspusak dayta. At ang amin posisyon ni di opisina, kaya't ko nga ijayakan ka. Sana na nga to a posisyon, ngam sigurado nga da trabaho mo. Ay, agyaman ako unay, Uncle Renato. Agyaman na kititulong mo. Adang trabaho mo? Uwan, tatang. Imbagak namin idi ka ni Uncle Renato nga ibirukan nak iti trabaho. Ay na, maragsakan anak ko. So ano mabalin? Dito'y kumapay laang dagiti anak ko, tatang. Ay katun kabaalan mi paylaang kaninanang yaw ti mga away. Makita yu ti aramid daydi a babae kada kayo? Lakay kan bakit kayon? Ngamda kayo paylaang ti pagaw-awiran na? No ada trabaho na, agbiro kumamot na iti para aw-awir na. Tulungan tayo kuman ni Jane. Kabsat yun ni Jane. Kitaan yu man. Nipay ang kaliyaw tinang birok iti trabaho para kan kuana. Imbis kumaada kayo akakabsat na. Ay, sabali pa'y atao. Bayamon, anak ko. Dakamin ka ni tatang mo ti agaw-awer.
Total, awan mo't ar-aramidan me. Nasaya at mo't kit day, tada kaduami nga ubing dito ibalay. Naragsak kami kat, no adda dagiti apu kumi ditoy. Ay ngam kaasi kayo, mat. Ay, maminsan laang tibiyag dito'y rabaw ti daga. Isu arumbang laang nga agtitinulong tayaw. Tapno mabuo ti arapaap, ti maysa kan maysa. Husto dayta ako na amlakay. Napanunot ko mat daytan. Naragragsak ti agbyag dito'y rabaw ti daga. No adda matulong am atao. Imbis abuyaam ti panagsagaba na. Tulungam, amasagrap na ti ginawa. Dayta ti kayat ko asawen. Misyon iti biyag at tumulong. Kumustan dagiti anak mo, Jane? Nasaya at damot latta, Uncle. Wanya, agin enjoy ka matlang iti trabaho? Wan, Uncle. Nagsisingpot dagiti kakadwak ijay. Kan ada kanugayam training me. Wen, mangipapa iti opisina iti training. Kunak idinodyak ka ba alang ti agtrabaho? Ta, awan mo ti umno nga adal kan training ko, Uncle. Saan mo kumapanunutin dayta, Jane? Kita man, ket nakastrek ka matlat tayo ti trabaho. Iso nga rod, Uncle. Pinapigsayo ti pakinakam ko. Iso nga ad-ada nagtalakak iti bagi, kan iti kabaalak. Kabaalam dayta, Jane. Saan ka kumamapukawan iti namnama iti biyay? Agtitinulong iti pakadagsanan ti tunggal maysa, tadayta ti pakaragsakan ti Dios. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto Kapitulo 13, versikulo 13. Kabayatan na, dagitoy tallo ti agtalinaed, pamati, namnama, ayat, ngam ti kang runaan kadagitoy, iso ti ayat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. John, agriing kan. Sumurul kan iti eskwelaan dagiti ubing. Kat sumrak na na, amo madan na po yata na kay Dirabi. Parbangonan, itay simangpot ka. Ay, nagadayo nga min dyan, nagseminaran mi. Kaya't nakakano ang makita dagiti ubing sakbay asumrak da di eskwelaan. Inton malamton, inton nagawid da. Rumor tayon to. Imbagam dayta, ah. Wen, ibagam katakwada. Ay na, sigurado ang maragsakan da, inton maamuan da dayta. Naimbag abigat mo, ma'am. Kastamot kan ka, sir. Saan na kumangaawagan iti sir? Staff na ni Sir June. Umay ko kumaalaan ti papeles kan kwa na, akasapulan mi iti office. Kasta ka di. Nakaturog pa'y ngamin. Umunag ka tariingak. Agyaman ak, ma'am. Agtugaw ka. Kayat mo ka diti kape? Saanen, ma'am. Aga papuraak. Tani, masapul asumrakak iti alas 8. Kasta ka di. Mabitla ang nga roda. Lakay, ada bisitam. Ada bisitam. Staff mo ka no? Ada ka no papeles nga umay naalaan. Huwag gayam. Itad mo man langin data folder ang nakaparabaw di laptop ko. Di mo ka di sangwan? Saanan. Awagak tulangan inton madamdama. Basta yawat mo data folder akasapulan na. Adto di folder. Agyaman ak, ma'am. Pasensya kan tanapo yata ni sir mo na pa nag-seminar.
Manumot ngamin nga aldaw di seminar da iti Davao. Davao? Ije ka di tinagseminaran da? Isumati ko na. Makalawas sa iti Davao. Kunak no ije laang bagyo. Anya? Kantiam mo ka. Talo lang aldaw ti seminar da ije bagyo. Pasensya kan, ma'am. Amangan no na-extend ije Davao ti seminar. Iso nagbalin ang makalawas. Sige, mama. Mapanakon. Thank you. Ay, sige. Davao mati ibagbaga na ang nagseminaran da. Di talaan kanumot bagyo. Di nang samot amot ibagbaga na da ito'y staff na. Hello? Apay di nagsungsungbatan ha. Itayak pa'y atex kan umaw-awag kan ka. Amo matada po yata, nak. Kan imbagakmat kan ka. Asaan ang mabalin nga umawag ka no adak dito'y balay mi? Apay ngamin adeded maanak. Adda nga rod ni bakit ko. Mangag na ti panagsarita ta. O di umadayo ka. Tapos saan na amangag? Apay ngamin ngay mawag ka. Jay, kwartak ako na mga isend mo. Awan matlaangan. Agin inanaak pa'y. Send mo ni ijay account ko. Takasapulak ti ang shopping. Nag-shopping? Kat no nag-shopping kan, idi naggaputay jay Davao. Saan ka kadipay anapnag kadagiti agkakangin na abadbado, bagken sapatos sa ginatgatang mo? Mapanak agpaparlor ita. Kan ijay dentist ko para dito'y braces ko. Iso amang isan kan. 20,000 ti send mo. Anya? Nagdakkel mo't daytan? O sige, 15,000 laangan. Tapnawan makunkunam. I-send mo, darasam. Aniya? Sige nga Roden. Bye. Ay namanang, nabannog ako na makiayayayam kadagiti kakaanak ak dito'y playground. Isong arod nga inawis ka, tada kaduak ang makiayayam kadakwada. Tanong si siyak laeng. Ay, kakaasi ak Kat ni Manong John ngay. Jakman amo. Adalat tamot iji sirok ti kayo ang nakatugaw. Tasla saan samot ang naragsak nga adda tayo dito'y playground. Bay amon, nabannog pa'y laang dayta iti biyahe. Manang, jela tamot cellphone na tigigaman na. Apay, di mo madlaw dayta? Tiyan niya, tasla ka na yun nga da umawawag kan kwa na. Ay na, among matan. Ado ti staff na nga ag-report kan kwa na. Sabagay mo't kit di Ala, ituloy takit din ti makiayayam kadagiti ubing. Sige, mana. Adda kami dito'y park iti pamilyak. Apay nga awag ka nga awag. Apay, dakas ka di, kat mamimiss ka nga ron. Na-send konti kayat mo. Apay adisturbuan nakpailaan. Kayat ko nga ron ti attention mo. Anya ti kayat mo asawan? Diyak kayat nga ad-ado ti oras kan panawan nga ipapay mo iti pamilyang. Di ka agsao iti kasta. Tamano nga aldaw ta ijay Davao. Kurang ti manong aldaw lang. Kayat ko, inaldaw ta nga agkadwa. Nagsaritaan tanda ito'y. Ited ko amin akayat mo. Ngam agawidak iti pamilyak. Taapay, tapno mapanagnakam a responsable ka nga ama. Kasta ka di, ha? Di mat talaga akasta ti set up ti relasyon ta. Saan ang mabaling itanday ta kanya? Anya? Malaksid iti kwartam. Kaya't upay ti ayat ken naan-anay apanawan mo para kanya. Di ka agsao iti kasta. Tapay asan? Agduan atawan ti relasyon ta, Jun. Kurangan para kanyak ti kwarta. Nasken nga ipaay mo kanyak ti oras kan panawan mo. Ala, agawid kami. Nalpasan ang nagayayam dagiti ubing dito park. Anya nga tanong umayak ita dita. Kat makiam-am mo akin ni misis mo. Dayta ti saan mo nga aramiden? Mabutang ka? Pues, tapno jak aramidan dayta. Pauitan nak iti 5,000 ijay account ko. Anya? Isend mo itan, no di mo kayat adadaulak ti pamilyam. Anya? O, Maricar, mangan ka pa'y
Nagadumot gayam daytoy makan abalon tayo, manang. Kat no kunakmat ngamin ka ni Manong mo adyon nga agmalmalom tayo dito'y park. Saan ka di akayat ni Manong Jun, timangan? Jakman amoy ti day tao. Labsog pay ka no. Apay ka di akaslada pagbutbut nga na. Kasta ka di? Tila pagtaltalyawan na. Anya ka di ti mapaspasama kenkwana. Jaka mo. Nakmanlaik kan iti kananan. Ayabam kit di dito, itakalangan tayo amangan. John, umay kamanganan. Sanak pa'y amabisin. Ni, awan pa'y kinan mo manipod itay bigat. Di nakpakadanagan. Ada ka di pagbutbut nga? Anya ko matipagbut nga? Nadlaw nga ni Maricar nga itay pa'y atumakder kan tumanalyaw ka. Kan madlaw ko di tarupam. Saan ka relax? Okay, haklaan. Ingkakat bantayan dagiti ubing. Yalaan ka man laangan iti kanam. Jak kayat amabisinan ka. Saan tayo ka di pa'y nga gawid? Saan ka di atungtungan tayo nga gingga tayo alas 4 dito'y park? Pasado alas 12 pa'y laang. Saan pa'y nag-enjoy dagiti ubing? Adda nga minaskan nga isaganak para iti trabaho. Ay, makauray day ta. Saan ka kadi anaragsak makitam dagiti anak ta nga again enjoy dito'y park? Di mat imbagakan ka asan ka nga umawawag. Insend ko matantikid-kid daw ang akwarta. Thank you, aklaan kan ka. Tanaawat ko di kwarta. Agungat kan samad kan, my darling. Di mo nga minsursurutan tinagtulagan ta. Di na ko mauawagan ta, daak pala dito'y park. No saan ka asong batan, di nakmat nga rod sardangan nga uawagan kan teteksan. Kasta ang naagayat. Jak kayat nga damangagaw iti oras, iti ay ayata. Sumardang kan, sardangan nakuman. Agkita ta inton bigan, Ada trabahok, agmalmalamak iji office. Apay, saan ka di amabalin agkita ta iji office mo? Anya? Saan amabalin? No idi, saan amabalin? Mabalin itahan. Anya? Saan na ko na mabalin nga ilamang kadagiti gagayam kan office mate mo? Anya? Saan mo nga amo ti sasawem? Aklo nakmatkat, noyam amuna kas may kadwang asawang, basta agbalinak apaset iti biyag mo, June. Anya? Ay, agigiddan kayo mataparubuatak. Bakit? Di sapatos ko. Yawat mo. Ada di taabay titugaw. Apay, di mo makita. Ada pa yan medyas mo dita. Aywan gaya. Kasla ka la stress la unay, June. Anya ka di ayat imapaspasamakan ka. Stress ak lang iti trabaho. Numat nga min rumar tayo. Day tala umawawag ter aramidam. Trabaho day jay. Agrelax ka mo't alakay. Kasano nagsakit ka. Panunutan na kami matapamilyam. Nakasagana ka din ti kapek? Wan, sige agsapatos ka. Tain nakalaan di kapem. Asino dahi ta babae anak ka miniskirt? Kala at latan asimrak dito opisina. Kaslawan nakita na. Kasaritak man. Ma'am, excuse me. Apay? Sa dino ti papanam, ma'am? Ijay opisina ni June. Pasensyakan, ma'am. Ang bisita ni Sir June. Saan amabalin ama disturbo? Anya asan? Adda kayat ko nga ibagaken kwa na. Sino kayo ka di, ma'am? Saan mo't asika ti misis na? Siyak ti misis na. Ha? Tinaksurutan. Aramida ti kayat ko. Ma'am, mabit lang! Ay, sus. Kasano da ito yan? Isa pa isagsaganaan ni Sir. Timiting da inton madamdama. Good morning, my darling. Di na kayat apastre kan di staff mo. Nagpabigbigak asyak ti asawam. Inaramid mo data. Apay ka din na saan? Asawa nakmat Aglablabas kan. Saanin anasayat da ito yung aramidam? Kunakmat kan ka. Nga aramidat ti amin. Tapno agbalinak apaset iti biyag mo. Saan amabalin nga agnanayon nga ilamang nak nga awan anyaman na?
Agsarita ta inton madamdamay, Jerwar. At damitin ko. Isuanaskan arumor ka. Saan? Diyak kayat ti Romar. Nauma akon nga aglamlamang dyan. Mano ka diti ka sa pulam akwarta? Sika ti ka sa pulat. Sika lang ang ti kayat ko. Lading ita. Ngam saan ko amabalin at alikodan ti pamilyak. Ha? Kasta? Pues, dadaelak ti pamilya. Amom ti aramidak. Mapan ko ibagakin ni misis mo nga da sa bali akarelasyon mo. Ket siya dayta. Manang, itay-pay nga agri-ring. Dahito cellphone mo, dito'y salas. Sino aya dayta umawawag? Ni Manong John. Saan namat nga ugali ti umawag no madama ti trabaho na. Anya nga tayo ti ibagana. Katsong bata mo na. Sige nga ron. Hello, Lakay. Bakit? Adda ka din babae nga imay dita balay? Awan pa'y mat. Apay aya. No adda umay, saan mo akasarsarita? Danggap ti bagak. Katsapay la ko matapat siyam. Anya ka diti papaspasamak, June. Pakawanan na ko ma. Nagbasolakan ka. Anya? Nakarelasyon na kiti ubing. Ngam kayat nakapirjan itan. Saan nakasardangan na daw dawatan iti kwarta. Tila pamutbuteng nga aramidan na. Naaramid mo day ta kanya? Kada kami kadagiti anak mo? Kayat ko napugsaten ti relasyon mi. Ngam saan nakakayat asardangan. Kat kayat na kayo nga iraman iti gulo. Nagtalagak kan ka, John. Apay ang naaramid mo day ti kada kami. Pakawanan na ko ma. Ikanak iti may sabay agundaway. Ikarik. Jakon aramidan da ito eh. Pakawanan na ko ma. Diyak ka mo nun niya ti ibagak, John. Ha? Sino ka? Kayat ko akasarita ti misis ni John. Ni Manang ko. Awanda, adda na pananda. Ibagam kan kwa na ngay mayak. Siya, Anya ko maita na sikat ti babae na? Saan mon agulwan tinaragsak a pamilyada? Agsard ng kakuman. Tauray pa'y anya ti adaramidam. Saan nakaapilyan ni bayaw ko? Anya? Iso o pumalaw kan. Sakbay nga ipakamat ka iti dakkel nga aso da. Agyaman ak bakit? Tainik ka nakitigundaway amang ilintag iti dakas ngay naramid ko. Ikarik. Ipaay ko kada kayo tinaan-anay nga atensyon kan oras ko. Diyak kayat ama perdi ti pamilya tayo, John. Babasit pa'y dagiti ubing. Kasapulan data naganak da. Huwan bakit? Amok da ita. Nagbasulak ng pagbabawyak itan. Naragsak ti panagbiag ti pamilya ti manakam, managayat kan manangipatag a padre ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Juan Kapitulo 15, versikulo 7. No agtaeng kayo kanyak, kat agtaeng dagiti sao kada kayo, dawatan nyo ti anyaman akayat yo, kat maitad kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Diyos ko, sapay la ko ma. Tama ibatog iti na nga to apresyo dagiti bunga ti mulak anat natin. Tapno man ayunan ti urnong ko. Kenadamat maitad ko kininanang. Kabagis. Ang tantanamitim kamay. Apa yung karkarara ka? Jesus.
Agbalin ka asanto no kasta. Anda ka matgayam dito asideg, Manong Bernard. Kawain, nangag kumanaan ti minamag nga raramidan. Inton kon pagbiddo tanda kang agbala. Tane, isasaw kang agmaymaysa. Awan matidakas nga raramidak, Manong. Agkarkararagak lang iti apo. Tapno tarabayan, ken bindisyonan naklata. Adula amin lang iti bagbagam. Manong, amin na parabor, aggap-gapo iti Diyos. Basta siya, pagtalinaedak latta dagiti sasauna iti biyak ko. Ket mamati ak, asong batan nan tumet lang dagiti kiddaw ko kenkwana, iti umno apanawan. Adto yan tikat gatangam a soft drink, aalan kaanakan. Agyaman ak, Auntie Wilma. Ay, ato'y matibayad ko. Agyaman ak. Pagtugaw ka dita at agmerienda ka. Agyaman ak, Auntie. Nagdagaan ngamin ti panawen. Isong agpalami isak mampay. Sakbay ngagsubliak manin ni Talon. Katuan, nagdagaang mo't ngamin nga agpaiso ti panawan ita. Naimbag no saan ang maapiktaran dagiti mula tayo itinalabas a kinabara ti panawan. Ay ket, kiddawan tayo iti Diyos Auntie. Awan mati imposible kan kwa na, saan ka di? Sa bagay mo't kit de. Husto launay day tayin bagam kaanakan. Ay, inton maibos ko day toy. Agsubliak iti talon ko. Tapno malpas ko dagiti trabaho ki jay. Ay wan kaanakan. Katagan-anad kay jay. Nang runa kat sobra ti kinabara na ita. Wan Auntie, kat agyaman ak. Ay, nabanuga ka nagapo iti talon, nanang. Nakaluto kayo ka din iti pangmalman tayo? Ay, kasano adi ka mabanog? Kano nagdagaang mapan ka pa'y lang iti talon? Apay, namnamaam ka deng at damagimulam kadagiti mulam anatang. Amumat asobra ti kinadagaang ita ti panawan. Ipapili mo ki den tinagmula. No di kakat utro. Mangnamnama aklat ta iti napintas nga apit, nanang. Adamot irigasyon na pangalak iti pagsibog ko. Sana bale, dandanin maapit dagiti mulak anatang. Kano naglaka ita ti presyo dagiti natang? Naimbag ano makabawi ka iti pan nakalugim idinapan atawag. Dakkal ti kaasi ti apo kada tayo, nanang. Mangnamnama ak, adinak paayan kadagiti kiddaw ko kankwana. Ay, jakamukan ka. Day talatan ti bagbagam. Apay, napanaknakam ka day nga addapod no adyaws si kaalan. Wen hanang, gaputa mariknak dito'y pusok nga da Diyos. Kan maysa, kanayon nga ipariknana ti panagayat na kanyak kas anak na. Jakamukan ka. Makamuka, no day tati kayat mo apatyan. Ngam no siyak ti sika. Agabrod kalaangan, ta sigurado abumak ng kadagaws. Amangan numaikasar mo pa yan nibet, akaayan ayat mo, numapasamak ti kasta. Bayan yung ta-abroad, nanang. Patsyat nga umasinsuak, uradak lang ditoy. Amuyo mat, tsak kabalan ti mayadayo kada kayo, nga ipatpatag ko iti biyag. Naimbag talasangon pa itimay si marungkad dito'y balay. Nga oray makumikom ka ijay talon. Talaga nga instapar ko timay. Kaputa na bayagmat nga minan adita nakapagsarita. Apay kasta tilangam. Kasla adda nadagsan apakarikutam. Anya nga minday taaya. Mabalin nga ibagam kanyak. Tabarang matulungan ka. Beth, mismo nga min akapamilyak dagiti mang dismaya kanyak. Kunada, apay kanwa nagmulak itinatang ita. Ibagbagada pa'y, analakan to ti presyo tinatang into nagapitak. Alan, sigud mo takas jay ti panagsasaudakan ka. Masakita naklatang amin. Suportaran da ko ma, takapamilyadak, ngam saan mo? Ala, baybay amlat taidan. Ikararag talaangan, asapay ko matasaan ka amalugi iti panagapit mo. Tulungan na nga kararag. Tapagsayaatan tayo amin daytoy. Wan, Alan, agtinulong ta. Rumuarak, Alan. Isaramton to'y balay no rumuar ka.
Sa dino ka di ti papanan nyo, nanang? Ay nayo naman kit di da ito'y kwarta kapag sugal ka, tamang ano kurang. Pasensya kayo, nanang. Gamawan maitid ko kada kayo. Gaputa sa anak pa'y anak kalako kadagiti mulak. Agapit aktupay langin ton umay alawas. Day taka ti kunkunaken ka, Alan. Adayo ti asensuken ka no kasta ka. Agabrod ka langan tapno bumaknang ka. Imbagak matadya kaya ti agabrod, nanang. Ala, makaamu ka nga rod. Ano samti agdapel iti asen no malugi kan tumanan kadagiti nateng mo. Di yung amin ibaga akasta ati mapasamak. Unay kayo maten. Malaikan na ko niti pagsugal ka. Taimnak man kit di agsugal. Day ti makapalagan iti biyag ko. Gaputan na ragsaka. Nang rona no mga baka. Nay, agasan ta nakapurma ka, Alan? Di mo kunay na mapan kay jay talon mo iti kastalang, am? Saan, manong? Si Kamet. Apay ko mangagpurma ka mapan ijay talon. Naggapo ako niti agsapay jay. Agsubliak manin inton malam. Inak pa'y makimisa, manong. Anya? Isapar mo pa lang ti mapan ijay simbaan. Idinto tadanda ni mabalinan nga apitin ti mulang. Di ka kadbantayan, tapno di datakawin. Awan tayo mati nagtakaw ka dagiti mulak, manong. Awan tayo agtatakaw dito lugar tayo. Umay kakit di. Inta pa'y makimisa. Sakbay amapang kay jay talon mo. Ingkalatan. Jak masango ti mapan makimisa. Ado, ti pakakumikuma kita. Alagin din. Ingkan. Tani, no siya. Busy ak. Agtrabaho akit di tapno daras nga umado ti kwarta. Tapmoyo, manong. Ipaay ti Diyos dagiti amin nakiddawan tayo kenkwana. Basta pagtalinaidan tayo dagiti sasauna, itibiyag tayo. Ay na, Jack masango ti dumngeg ka dagita ngay bagbaga, mading ko. Ingkan, tamapanak mo tani talon. Mataktak tangag padpada, no kasta ti bagbagam. Umay ka, Beth. Inta pa'y mangan iti restaurant, sakbay nga agawid ta. No pa'y santa na makapasyar. Intalangin mangan, sakbay nga gawid ta. Sikat ti makaam mo, Alan. Sigurado ka, amangan ta iti restaurant? Saan ka pa'y matlang ang nakaapit ka dagiti mulam? At dapay kwartak dito, oy. Ala, may kakit din. Inta pa'y mangan, sakbay nga itulod ka iti balayo. Darasam Bernard, amangan no sumangputin ni Alan. Intan, mapantan ilako dagiti naalata ka dagiti mula na. Tani, adumot tanda ito. Ay, agburasak pa'y nanang. Di nang tumadlaw amaksayan ti bunga ti mula na. Nagado. Kun may sa, mabayag pa'y asumangput day jay. Mabayag ti misa. Anya mabayag? Kano may nga oras laang. Di mo amu gaputa saan kamot amapan makimismisa. Ay alang arutin. Hintayon. Amang madano na tayo ni Alan nga agburburas iti mula na. Sabagay, ibagak nga imbagam nga agburas ta. Iso nga dakmo ditoy. Ay saus, dinakman isagmaksi ka. Malakit din. Agsubli akpay ijay sugalan. Tanaabak aminan akwartak. Masapol ang makasubutak. Ala, numaykan, mangantan. Gimatang akon iti litson asidaan ta. Tanah nga bakak ijay sugalan itay. Sige lang, nanang. Mangan kayo latta. Madamdama akto na mangan. Kaputawan ganas ko amangan. Makamu ka nga rod. Ibatik latan dito iti sidaam. Naguray ka man. Apayakas lang na di day kaita. Adda ka di parikot mau. Adda nagtakaw kadagiti mulak ijay talon, nanang. Ha? Ay sus. Kunak no di na nadlaw. Sapay agapit ako nito no may alawas. Nagado tinaksay. Uray ko ma. No dagiti talaga amabalinan tinala da. Hanggang saan mait. Tabinuras da. Uray saan pa'y amabalin. Ay kwa. Da ka di atapam. No asino tinagburas ka dagiti mulam. Da kaya ti agatap, nanang. Ikararagak latan. No asino man tinangaramid iti kasjay. Saan nabali? Sukatan to ti apo dagiti napukaw ko. Naimbag abigat mo, Alan.
Ada ka din ni Nana Lena? Si Kamat gam, Beth. Naimbagmat nga agsapam. Awan ni Nanang. Nasapa man in arimwar. Apay ka di? Anya ti masapul mo kankwana? Alan. Papaitid ni Nanang to'y bayad ti ginatang na abong ti mais idi kalman. Awan nga min baryana. Iso nga inutang na pailaang. Naglako ni Nanang iti bunga ti mais, kunam? Katuan. Kunanamat nga inangkat na kano. Kan saan lang abunga ti mais ti inlako na. Agduduma anat nateng. Iso nga impagarup ni Nanang nubunga ti mulam dagijay. Hangam, saan mo't gayam? O sige saan akong agbayag? Itin mo tulatan day takan ni Nanang mo. Sige, Beth. Agyaman na. Ato'y Nanang. Kwarta. Inted ni Nana Berna abayad ka no tiinla ko yung amais idi kalman. Apay nga inted na kan ka. Kunakmat kan kwa na nga inaktulatan singiran ija balay da. Angam na Alan, saan abo nga dagiti mulam tiinla kumikin ni Manong mo idi kalman, inangkat may, gaputa kayat mitag negosyaw. Awan matibagbagak akasta Nanang. Ngam amo ti Diyos ti pudno. Ket uray saan akong ngagsaludsod. Amuklatan nga aglibak kayo, Nanang. Alan, kablawan ka. Ay, natsamba ang tinangato a presyo dagiti natnatang kan mais amulam. Ay, dakkel mat itaan tinaglakwam. Wen nga rod, Beth. Mabayada kong dagiti nautang ko. Ken adda pa'y mainayon iti urnong ko. Naragsakak para kan ka, Alan. Angam, apay ngay akasla naliday ka. Ada ka di parikot? Di nakpakadanagan, Beth. Bannog ko la siguro daytoy. Agyaman na ka. Gaputa imay nakpinasyal dito'y talon ko. Awan anyaman na, Alan. Agayan ayat ta. Isungat aramidak ti kastoy. Anya ti kumpisar mo, anak. Ala, ibagam laeng. Dumdum nga ka. Kan dumdum nga ti apo. At ang amin basol ko, Father. Jakayat da ito'y ariknak. Ngam kas tao. Masakit anak met. Nang runa, kat mismo pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Tinakawan dak ti inak kan tikabsat ko. Isu nga uray jak ko makayat. Nasakit tinakam ko kadakwada, Father. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, anak. Tinakawan da ka iti anya. Tinakaw da dagiti bunga ti mulak, Father. Kat nasakit tinakam ko. Gaputa isuda pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Jak pulos ni namnama amaramid da kanyak tikas jay, Father. Amamo kan, anak. Kat amo ka. Natural lang dayta amarik na ama. Gaputa nasaktan ka. Ti kasayatan nga aramidam. Kasaritam ida. Amom ti rason. No apay an aramid da tikas jay. Kat no agkid daw da iti pamakawan. Pakawanam kumaida. Gaputa inted ti Diyos ti dawat mo. Kat nakasagana ti Diyos amang ipaaypay kan ka. Kadagiti amin akid dawam. Apagsayaatan ti biyag mo. Agyaman ak, Father. Sige. Tungpalak ti balakad jo. Ay, nasaya at tasimangput kan, Alan anak ko. Adda ni Manong mo, Bernard. Adda na patag nga ibagamikan ka. Kasta nga paiso. Ading ko. Anya ka diti bagayo, Nanang. Ay na, mababain kami unay kan ka, anak ko. Amumi anak kadanon kan ka tinaramid me. Ti panang buras may kadagiti mulam. Pakawanan da kami kuma. Basol ko. Siyak tinang sugsug iti kabsat mo ama panagburas kadagiti mulam. Tapno adda ila ako may. Pakawanan na kading ko. Apalan ka ngamin unay.
Gaputa oray saan mo akanayon nga as asikaswan timulam. Nang runa, nukas dya Domingo. Kat nagbubunas dalata. Nagadudag iti bunga da. Idinto tasyak. Danda ni Jack panawan ti talon kong agpaiso. Agam, naimot latamat nga agbunga dagiti mulak. Aklo na ka nagsakit tinakam ko kada kayo, Manong Bernard, Nanang. Ngam di kayag danag, napakawan kayon. Kat sapay la kumatag, baliw kayon. Takas iti ko na ni Padre, tinasayat a tao, paraburan ti Diyos, iti ad-ado a bendisyon. Agtalinaed tayo, anasayaat, iti pada tayo, aparswa. Ken pastraken tayo ti Apo, iti biag tayo, tapno paraboran na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 5 ken 6. Agtalag ka iti Apo iti amin a pusom. Di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Laglagipem ti Apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nanto kan ka ti rumbang adalan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kaya't kanon ni ading yu a Josel nga ituloy ti panagiskwela na. Kat no nakagraduar matan iti high school, huston day jay. Anya pa'y ayati kayak na. Arapaap na nga road ti agbalin nga engineer. Engineer? Ayun na yan tagpakpakatawa day di aburidak yun anang. Ibagayo kan kwa na adakkel akwarta ti magastos iti panagadal na iti kasta kurso. Ay, anak ko, isulaeng ti addaan iti kasta nga arapaap kada kayo nga agkakabsat. Nangina ti agpaadal nanang. Imbag kumaa, no si bibiyag pa'y day di tatang. Adamatin bukod mi a pamilya. Saan kamin a makatulong? Ay, agam isumot ti ibagbaga na kanyak. Ibaon nyo man kit di ditoy, tatulungan na nila kay kung agburas itinatang. Nay, nakaluto kamot gaya man, Josel. Una nang, tamok ang mabayag kay Jay Balay Damanang Hilda. Wen, tainaw awer ko pa'y dagiti anak na. Tanapan na binalunan ni bayaw mo, ije bangkag da. Naibagam ka di ka ni Manang Hilda. Akayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Naibaga kun Anya nga iti ko nana. Mabalin ka di matulungan nak. Anak ko, maawatam ko nga addan bukod da a pamilya. Saan mo ida mabalin apilitan at tulungan da ka? Kasta ka di nanang. Ngem no adda ka nuwayam, mapan mo tulungan ni bayaw mo nga agburas iti muula da anateng. Bareng tangdanan da ka. Una nang, mapanak. At dantun pang nayon ko nga ibayad ko ijeskulaan. Sige, manganta nga ruden. Buras kayo gaya man kadagiti bunga tinatang yo, Hilda. Wen manong, imbaglakit din tadda ni Josel at tumultulong kinilakay ko. Naparpartak da nga agburas. Wen nga rod. Plan wak metek pagapas into na may alawas. Ayabak samet ni Josela. Ay katwan manong, kapigpigsaan na. O, kitaam, nagalisto nga agburas itinatang. Wen nga rod. Ay,
Mapan kuntuman ka sa rita iji balay. To may mat makigapas. Aywan, manungay ti itangtangdan nyo kenkwana. Mano? Kaya't mo asawan, saan nyo atangdanan? Ay namanong mangyawid tulaangan itinatang asidaan da kininanang. Awan kwarta mi, tanagado ti baybayadan mi nga utang mi. Jusel, agawid kan? Un manang, tawan kadwa ni nanang iji balay. Awan ti maitangdan mi kan ka. Ha? Awan, manang? Awan, mangyawid ka laangan itinatang. Uray sa nga sa ako no kayat mo, taison titangdan mo. Aguray ka man. Addaman damagakan ka. Anya day tama nang. Apay, kayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Aday tatibagbaga ni nanang. Un ko mamanang. Ay naading ko, nagrigat ti agiskwela ita, nagastos. Awan mo't kwarta ni nanang. Iso alipate mo, day tangarapaap mo. Agbangkag kakidi, wenno agtalon, kaskin ni manong mo. Nimot Jusel da jay magmag na. Ayabak man. Jusel! Aguray ka! Nagkapuam! Ijay man balay ni manang Hilda. Nasayata nakita ka. Sumurot ka inton bigat kata kami. Mapan kami agpiknik. Kadwa tayo dagitipada tayo nga agtutubo diti lugar tayo. Kasta ka di? Umay kamat Adda kalatan dita balayo. Tultulungak ni nanang ko. Ado nga minti taraken na. Si kakit di mat. Saan da kapay pulos maawis mat? Nagado ti rason mo. Pasensya kayo Umay kamat tan Sige. Panunutot pa'y, no umayak. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Talaga dahi ti ay Jusel. Nagkrikat nga awisan. Sabay crush ko. Awan sa matirik na dahi to'y at tao. Saan amakadlaw? Jusel, nagadumot tanday to inyawid mo anatang. Intad ni manang Hilda. Tangdan ko kano nagburas. Kwarta ko mati kayat ko. Awan nga min kwartada. Tanagadumot dagiti anak daken ni bayaw mo. Ay, sa dino nga tayo ti mabalin ko apagtrabahuan. Tapno makaurnungak iti pagiskwelak. Adda kabsat day di taatang mo nga ex-military ijay ilay. Malagip mo ka day? Ha? Ni Uncle Arturo. Nangato kano ti posisyon na, idi soldado pa'y laang. Manipod na tay, day di tatangyo. Saan kami na nagkikita? Mabainak mo't nga umasidag ka dakwada, tabak nang da. Ay nakiitam ka din jay dakkel abalay da ijay ilay. Una nang, malablabsak, nukas tang agpailiak. Puro profesional dagiti anak na. Kan doktora mat di asawan ni Uncle mo. So ananam ay tibiyag da. Barang matulungan nak. Ang nakababain mat numapan kakit din agdawat kadakwada anak ko. Imayak nanang, tada ibagak. Anya day ta anak ko. Agpagapasak ngaminan, kasapulak ni Jusel. Ibagayaw, tao may naktulungan nga gapas. Ay, adda ka di tangdan na. Kasapulan pa'y ayat itangdan. Ibingayak tulatan iti duwasa ko nga irek, umanay day jayain. Ay, kasapulan na nga minti kwarta. Takayat na ti agadal. Ay, kalukwan day ta. Adula amin. Pangasawaan nyo kit dain. Nagadwa babalasang dito'y lugar tayo, mabalin ng armain. Ay, adamot nga rod arapaap na itibiyag. Adula amin day ta. Basta, ibagayo kan kwa na, nga umay naktulungan nga gapas. Kagap-gapo ni manong mo dito balay. Ay, mabalin ka di ka no, amapan mo tulungan nga gapas. Mano nga tatitangdan ko? Erik kanula engan titangdan mo. Imbagam ko akasapulak ti kwarta. Takayat ko ti makaadal. Kasta mo ti imbagak, anak ko.
Talaga asandak akayat at tulungan ang maragpat ko ti arapaap ko. Saan ka kumanga agpanunot iti kasta, Josel? Talaga lang amin nga awan kwarta dagiti kakabsat mo. Naimbag nga aldaw mo, Angkal. Ne, sika ka di buridak day di manong ko atad. Wan, Angkal. Siyak ni Josel. Ne, baro kagaya man. Umunag ka. Agyaman ak, Angkal. Hey, nataytayag kan ngam iti siyak. Basit ka pa'y idinaudi anakita ka. At kumusta ka matitaan? Angkal, amangan no adda kayat yung ipatrabaho kanyak. Nalaingag nga aggarden. Tapno pumintas ti paraangan nyo. Mabalin ko awasingan day talugan mo. Wano, di gusan day to imported nga asom. Kasta ka di? Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, Angkal. Iso nga agur-urnungak. Tapno adda pag-enroll ko. Ala, ingka nga rod wasingan jelugan ko. Tada pa panak inton madamdama. Kalpasan na. Linisam je garahe. Wan, Angkal. Mabitlaeng, Josel. Nangan ka kadin. Umay kapay tagsango tamangan. Tapno da pamigsam nga agtrabaho. Ne, nanang, Rabin, apay? Birbiro kak ni Josel. Imay ka di dito'y balayo. Saan mat? Saan na nagawin? Ay, itay pa'y bigat a pimanaw. Jak amo no sa dino tinapanan na. Ay nananang, madanagan kay man ako nakon. Amangan mo't no napanlaang nagaram. Baron, di anak yo. Saanin ang masapol, abirok-birokin nyo pa'y. Naglukon day ta, Josel. Tasaan na nagawawid. Kunak ano imay dito balayo. Tatulungan na kang agapas inton bigat. Santo pa nagparparang apulos day di tao. Ay, gumurungkuran sa amot tanday di akabsat yo. Tapay kumagumura. Kaya't nangarod ti agiskwela. Saan naman nga ipapilit ti kayat na ta nagrigat ti biyag ita? Dagitilangan babaknang ti makaadal. Taad na kwartada. Ita apanawan, nuawan kwartam, imposible a makaadal ka. Jenny! Jenny! Apay, mana? Umasidag ka man la dito yan, tadadamagat. Anya ka di day mana? Nakitak ngamin ang nagkukuyog kayo kadagiti agtutubo dito lugar tayo idikalman. Napanan nyo? Napan kami nagpipiknik. Saan nyo kadi akadwa ni Josel? Ay, ayabak ngam di namat kayat. Nagado ti pambar na. Idi pa lang amin kalman abirbiro ko ni nanang ko. Ta saan ang nagawawid? Saan mi akadwa idikalman, manang? Napanan na nga rudan. Naglinis matantoy paraangan mi, Josel. Talaga nalaing kagayam nga agtrem itimula. Unangkel, nalakalaang mat. Kanje garahe, ay naglinis. Talaga nagagat ka. Agyaman ak, Angkel. Anyaya ti kayat mo alapasan a kurso. Engineering ko, Angkel. Dahita ngamin tirapap ko. Kunak no mga sawa kan. Takas tamod dagiti daddo mga agtutubo ita na panawen. Hawan ti sabali nga inarapap da, no saan ang mga sawa. Kayat ko kumamot na rumang ay ti panagbiag mi, Angkel. Numampay kayat ko ti agbangkag kan agtalon. Kayat ko mati agbalin na profesional. Sabali ti kapanunutam, Josel. Kat dayeta ti kayat ko. Angkel, agsubli ak tumanan, no adda ipaaramid yo. Agawid akpay, tamangan no sapsapulan na kun ni nanang. Wait, agsubli kalata dito'y balay. Anytime. Adak lang dito'y balay. Pasaray mapanak ag golf.
Kas talangan ti biyag, ti retired, akas kanyaag. Ay na, napanam. Tila nang birbiro kakan ka. Pasensya ka, nanang. Nalipatak nga imbagakan ka. Ama panak ije balay da Uncle Arturo. Pinadas ko lang, Anya? Amom, nanang. Tinangdanan nak ni Uncle. Adto'y titangdan ko, nanang. Nay, sangaribo mo't day taigam mo. Agsubli ak tupay ka, no? Tada pa iparamid na kanyak. Ay, napan ka nagtrabaho, ija balayda. Nanang, nasingpat mo't gayam day jay akabagyan tayo. Apay adagiti daduma akakabagyan ama pandumawat iti tulong. Kat kunada anaungot ka no ni Uncle mo. Tadumawat da lang arudan. Isugal damot lagayan ti dawatan da. Namsyak, sa anak adimawat, nanang. Nagtrabaho ak. Agmaymay sa itan ni nanang ije balayda. Ne, apay ngagmaymay sa? Ni Josel ngay. Mga sawa ka din kat panawan na ni nanang. Agyan kanon ijay ili, manong. Ijay balay ni Uncle Arturo. Makigyan ijay? Wen, inikanda kanumot iti silad na ijay. Libre kano amin, basta tumulong ni Josel iti trabaho ijay balay na. Nagswertin no kasta. Kanday tipay basta mamintinar na kano tinangato a grades na, makaamuda Uncle amang paadal kan kwa na, uray kano anya akurso akayat na. Ay, katnaskin nga rod, alalaingan na, no kasta. Jenny, makiasawa ka matgayaman. Apay adi mo inuray ni Josel. Sanak mo't akayat ni ating mo, manang. Kayat na ka. Kitno ka na yun nakaadamdamagan no umay dito'y balay. Saan na pa'y lang amin a prioridad ti mga sawa, takayat na pa'y ti agadal. Isukat day ta. Dayje man nga minakabsat ko. Kat, kumusta nga iti panagadal na, manang? Nangangato mat dagitim pakita ni nanang a grades na. Ay na, permiti ragsak ni nanang sika. Ipanpanakil na nga addan to kanon inhinyero nga anak na. Sapay ko mga rod at makalpas ni Josel iti panagadal na. Sapay ko Ne, masikukan samatan. Wan, manang. Isong agkasar kami ni boyfriend ko. Bayam, tainton umay agpasyar ni Josel ditoy, ibagak tong agkasarkan. Busy ngamin. Iso aman mano nga agawid ditoy. Intulod mo mat diti balay ni Josel, manong Arturo. Kaya't kumat apumasyar dito'y balayo. Kat, kumusta nga ni Josel? Awan makuna ka. Nakananos, kaya nagagat. Nangangato pa'y dagay ti grado na. Nang runa, kadagay ti major subjects na. Bilibag karod kan kuha na. Talaga nasait nga gadal. Agyaman iti panang tulong mo kan kuha na, manong. Nakitak ngamin ti potensyal na. Dagiti kataunan na dito lugar may. Nagasawa dan. Diyak man amo ka ni Josel. Tawan pa'y matimakit-kita ngar-arman na. Santo agarom enton makaturpos iti panagadal na. Happy graduation natin ko. Nagadulakit din ti tao dito'y balay. Jackman amo kada nanang kan Uncle. Ta nagpapartida pa'y. Asino ba't nga mintisan na maragsakan? Sikat ti kaunaan nga engineer dito'y lugar tayo. Iso nga ipanpanakil da kaunay. Giselle, kablaawan ka. Ay na, agyaman nak, Jenny. Ket, kumusta kan? Adoy, talon ti anak ko. Panawan kayo pa dito. Tagsarsarita kayo pa, ha?
Indak man makipulutan iti tinuno. Josel, naragpat mo mutlaang ti arapaap mo iti biyay. Idi damo. Impagarop ko nga imposible. Ngam nagtalakak iti apo. Kinid daw ko titulong na. Kat ita, nagbaligi ak. Mabainak ko mga umay. Ha?